sengizobingelela kubadlali bengoma yethu, sengizobingelela nibonani lonke kubathandi bomculo ngiyanibulisa. Sengizobingelela kubadlali bengoma yethu, sengizobingelela ngiyanibulisa kubathandi bomculo ngiyanibulisa. Kodwa ngikayidiphi inkomo eholi dip ngenobuyileyo u-extel kufaka ngobuyileyo wena uzowubakani u-extel kufana kini zofaka umango yakini noma inkukhu yakini noma ngike ngasho nasekuqaleni ngathi hamba nokhulekani umukambeba athi ade khulekani nanso-ke umlayo wamathukeni weyedwa phela nanso ngomdleko umlayo wamathuphe uphuma phakathi emanyaneni izinto esigabeni esibahlwe emfuneni mili kwafusibethathane ezintabantabeni ngingafule ngiphuza kodwa ngiphuza phakathi emathole esilobolandizi kodwa kayithi bathi amadada amaduda bathi ngubani bathi kunjani khekethi njengalamazinyo ukuthi yaqhoba amathambo inkukhu zahlele bazibuza abanye bathi kodwa ngumlayo wamathuphe ekhuliseni njelaso sitafedayo into nayesibongo kodwa abanye bayala bathi ngumama umuntu wakafela umuntu waqoqoka ngihambe ngedwa mpethu utshako isilenda ukhe nge-SMS watshaya isiginci wakhathala umthakathi kade umthanyelo eseyidala ngikhayala manje ongathi kathi senzani kodwa senzinje amantombazane kodwa le nto asiyenzeni indlala iseseke bafana ungenzi ngenxa yokuthi thina sesenzile sula ngendlela yakho yenza ngendlela oyenza ngakhona maphakathi khona le manyana sibathathe hawu ngazithatha mina njalo futhi kuma wakho futhi king SMS intombi ziluma ngoba zimthanda awuzi isoka le ntombi zolunga awuzi isho yangikoma nje yangikoma yashiya wena ufaka zalokho yiyo nguwe la